Jora kaisa o Paresh Debbarma no beriti kha kahini khanaka je Uma Devi no ge aboni agolong ge tobo khaini hai social media o nugi mankha kaisa YouTube channel comment khlaijak ge Khaijak Wana Kha sini Madam Patal Kanya Bai sini Paresh Debbarma ni picture kani ke duit ke bwchakjak obo tak viral ongoi tongo obo laitangjak salni dang khana na present ni dang khana o je photo rok saimalia tamkhe photo to kani ke bwchak tongmano hinpano oro tebkuru Paresh ni bini talka bo sinur puljak tei bini gogo subjak kosom ke belai handsome khlaiui yango sini Madam bo moni darui sakwa hino saimalia comment kai sabegla web song o photo pa real da na fake da photo to bujagi mano hinpano bo bahai ke teisa Paresh bai malai thungi kwa sini Madam Patal Kanya jomati aba ngai Paresh bo bahai ke malai thungi khana Wana Kha